Chibai ule van hi October ni som pakua sang ni le som ni pakhat thole ni nia chanchin thar atop thlenga min lo ngai thlak sak thin turin kan nge na cheu sipai captain le polten deputy sergeant anzun khumhlum Magwe Air Force a deputy sergeant chu captain le polten soisalumin arwang an thubbo Magwe khopuya ground training Air Force base a zurui deputy sergeant chu captain le polten an soi sakna sadlua ta thia arwang thubbo tu ten yarin hlelte chu sipai code ro relna military code a an chungchang ngai tua ro rel turani okas thakalta khan Magwe khopui number 3 high school a security duty ground training Air Force a deputy sergeant suehla maw chu a duty laya zu lo rui wangin captain thin cholin ale sergeant ti ha phio abaka midang pathum ten an soi sakrona aliam turlovin athia wangin iyawari tuipuya arwang thubbonan an paithu sipai kem chung niu satanga hria tani hemi chungchanga sipai code ro rel na ngai dan le Air Force Chief ngai dan tlang pui an lungkimna thuziak Air Force Commander in Chief in ming assign nan na chu DVB in adonga chu lekha chuan okas ni som pasari zandar sari vel khan zuruya wang anzil deputy sergeant suela maw chu captain thinjolin ale polten police te kong shen le telephone suitenen an vuak rona an hneka an soisa a chon le angal tluan chu ropumin an hrual chiama chu an hremna chu endika mu ani thu en ziaka chu baka ogas ni som pakwa po khan deputy sergeant suela maw chu sergeant thelin choan nang hi tu in nge zu khilai che tia zo pa in a hmaya ke na peta chumi hnu a pona hnuk chuakin in line na hmuna midang tenen soi sakronin an chui vak vaka electric bana phur betin deputy sergeant suela maw hmaya an zun khum ron thu po tarlam tel ani chuti an hai saknu chuan an shem deputy sergeant chu thi ta ka wangin okas ni som pako zan dar som pakhat vel khan arwang chu airodi luipuya pain arwang an thubbowa deputy sergeant suela mawan ral thuam keng lo le phalna mulovin athang bauti in battalion commander nena phona dot thu a hil thu sipai kem new satanga hria tani hemi chungchanga hian captain thinjolin ale poi khoitu te chu sipai dan anga hремna pek an ni tur thu Air Force Commander in Chief in minga sign nan na lekha chuan chuang ani hemi chungchanga hian captain thinjolin alama engma chanlet na le in soifiana alom lo thu hria tani KNU Brigade 5 lama firfiak sipai te tanpui tura kalpol KNDO 10 kapin sipai major pakhattelin pasarian thia panga in hliaman tuar Karen National Union KNU Brigade 5 operation nei na huna lut LIB zanga somnga pakua le LIB zanga somkua sipai te mi za somruk te chu KNDO pola battalion pathumna ten an kapa firfiak sipai major pakhattelin sipai pasari ka hluman ni baka sipai pangan hliam thu KNU lamin thu chu asiamin an tar langa Military Council LIB zanga somnga pakua le LIB zanga somkua sipai za somruk te chu Brigade 5 lama kaltumin ngiangle pin district Chauchi Township Mute Kholama September ni som pathum khan an thlenga September ni som palia Mute khuwa tangan chuak le tur chu Karen National Defense Organization Pola sipai battalion thumna ten voi thum zet an loka pa chu in kana chuan Military Council sipai major pakhattelin sipai pasaren thi baka sipai dang panga an hliam thu KNU lamin an tar lang ani heng in kana chanchin update hi hriat zungzung thai ani lawa mipui ral thom keng polin thu chu an siam hun le an puanzar hun nga angai mai baka then khat chu mipui lam hu phak lo le hriat phak lo na hmuna in kana thlengania wangin thu chu asiama puanzar mai the ni thin lawa chu wangin thil thlen ni chu chanchin tarlan ani meu chuan nin hi thum vel te po in alo tlai to thin ani chinduin luidunga sipai long te chu voi ni lai ben nia firfiak sipai zavel an thi to thu local guerrilla force tenan soi Second region kani khobul chinduin lui puidunga vai vak thin firfiak military council long te chu tual chung mi pui veng tu polin September ni somni pakua le October ni li khan voi ni lai an lo bei to a sipai long pakhati chia in sipai za borvel ti hluman ni to thu local guerrilla force tenan soi local guerrilla force lama thupuang tu chuan helama chuan khomwal le luilama in kalpona ve vea khomwal lama chuan sipai ui chau ho chun kalngam lawa achan chu bayan to fo wangani chu wangin tuikong lam mangin an kal deuh bera
Sindun luipuya kal vaivak sipai ten silai lian 60 mm chi mangin mian kap thina September ni somni pakua in kana chuan an speedboat pakhat chu ka chiat sakan nia chu kanile kane hmuna ani kanela ma chuan an longte chun tlan chiat sana voihni in kana thlenga kaini lama pakhat thi in panga in hliam an tuar ani ti in khetten media hril ani chung in kana voihni chuaka chuan local guerrilla force Sianle force kani PDF 1 chawlongchi force tetelin mipui veng tu pol lampo in an toy ombuka September ni somni pakua mungyu atang ron chho sipai longte chu kan nia chuta chuan sipai somnga tanga zavel thleng an thi thei thu le October ni li po khan minkin atanga kanilama chukthla sipai longte chu kan ni le a chuta chuan firfiak sipai somsari panga tanga zavel bok an thiarin om thu le long pakhat a chiat thu riatani local guerrilla force a thupong tu chuan October ni li khan military council speedboat pakhat chu kan sipai ten silailian mangin an kap fuwa chung sipai longa chuan firfiak sipai zani vel lion tel thin ani chu wangin sipai samsari panga tanga zavel chu an thiarin omani tina soi Sindun luirin chana military council sipai te long veivak thin chu beichun zom zel an tum thu local guerrilla force pol chuan an soibok ani Tawngu a USDP hruaitu MP Mau Su chu ka hlumania sipai ta maitel ta warpo halchhiat ani Pagori Gen Tawngu Township a USDP hruaitu MP Mau Su chu October ni sompariat jinglam khan silai ka hlumania firfiak sipai ta maitel ta warpo mai halchhiat ani thu tol chung mi te hena tanga hriat ani Tawngu khuwa veng number soma USDP party hruaitu MP Mau Su chu October ni riat jinglam khan rengun le mandalay kong hlui Pansweto hotel bula tu ti hriat lo ral thom keng pol pakhatinan kapa ahliam tur lovina thi thu hriatani USDP party hruaitu jinga pakhat Mau Su chuan kumsang hile somni khan in thlanna MP ni na chuwa chuti rualin Tawngu Township USDP party township level chairman ni na chelboka ahnua party advisor ni na chelle thu hriatani tol chung mi pakhat chuan ani chuan thunena lak ani hnuwa sipai te report a pethina dalan na athok ani tun hnai po khan an ina chodora hon chu an bom to a tuna chuan ama nge silai ka ni in athita ani an inan vuya alu a voihni adula voithum ka fu ani tina soi chutiang bokin Tawngu khuwa sinsai kholom khapang teng khuwa firfiak sipai ta maitel tawar chu October ni sompariat jinglam darli lemni somli panga vel khan tual chung mi pui veng tu polin an halchiat thu riatani Mukong Phanseng khuwa military council rorel na le MNDAA in kulna tongtaina tlanga in kana na sataka thleng Sian State Marlam Mukong Township Phanseng khuwa firfiak military council sipai kem chu October ni sompariat jinglam dar somvel khan kukan MNDAA polin an kapa in kana ana sathu tual chung mi tenan soi October ni som pasari zanlam khan kukan MNDAA sipai pol in kulna tongtaina tlang chu firfiak sipai tenan ron baya lamai theilo le thi tam tak nein an tol son le a MNDAA lama po mi panga vel an hliam thu hriatani chanchin hriat dan chuan October ni som pasari zan khan MNDAA in kulna tongtaina tlang chu firfiak sipai ten an va baya ma se hlotling lovin an tol kir le a sipai ui chau somngan thia an ruangte chu an seng hoi vek thailo ni hriatani thu khetten media chu an chanchin adonga ma se he in kana chungchanga hian MNDAA chu an thu chu ala siam lawa September ni sompasari khan military council sipai te in kulna tongtaina tlang chu MNDAA lamin alolak saka October ni riat atang khan sipai lamin lak let le tumin ral thuam throl tak tak mangin abai thina ma se tun thlengin ala la le thairi lo ani chung in kana thlenga wang chuan July hnaya tual chung mi sangthum vel chu China le Myanmar ramri lama anral tlan to ani boma baina nabetchi police station lampan sipai motor inzui boma bayania pakhat thi in pahnian hliam nimin October ni sompariat jingdar khatle achan vevel khan sagang region Tanze Township nabetchi police station chu bom palia bai ani wangin police station chunga office le ral thuam dan a kang ti hriatani he police station a police tele sipai zavel te chu ama zana kapaungchi akholama an kalhlanin boma bai ania
Nabechi police station akan wanga ron let sipai motor te chu tan se people's comrades TPC 10 nimin jing lamdar kuale chan vevel khan in kauka khuale nabachi kho inkara bominan lo beya sipai pakhathi in pani in hliaman tur thu TPC 10 thu chu an siamani Military Council taruat venglal piuso thi pol le dalante rampuma than nia Chinese Wambo company telin muntina bomapuak nimin October ni sompariat khan rampuma Military Council taruat venglalte report petu nia hriat mithanem takte thani in Military Council sipaite boma beina rampuma azwal zel Rangoon Region 20 Township piatarei khua Military Council report petu nia hriat lar Mount 2 achu nimin October ni sompariat tlaidar nga le chan ve khan piatatei longcholna a voiriat ka ni in athi ti hriatani 20 khua Military Council taruat laka pongkholal sowe na po nimin jing lamdari advel khan alu ka tlang ni in athi ti hriatani Sakai Region Khin U Township Tinpang khua piusothi pol hruai tu le Military Council thlop turu kolni bok chitta na chu October sompasari jing lamdari advel khan Tinpang khothlang lam Khin U le Tinpang inkar kongpuya King Cobra Khin U pol ten an tha thu hriatani Khin U Township Madaung hla khua tanga Madaung chi kholampan he khoni chanchin Military Council hna report petu piusothi pol tet pain phiowa goli tia kauchu nimin October ni sompariat jinglamdar somvel khan Madaung chi khomar lama King Cobra Khin U pol ten an that ti hriatani Sakai Region Salin chi Township Chinese Wambo company veng tu security duty police camp chu October ni sompasari zandar ko khan hand grenade bai ania Sakai Region Mongyua khopuya kangya na office chu October ni sompariat jinglamdar level khan Paul Palitang Kop Alliance Paul 10 bominan baya kangya na office athok nan CDM te chu mi puilam om turan warning na bomani thu Red Code Revolution Team le Mongyua Young People Group MYPG Northwest Plain Revolution Force NPRF le yakangi nauten he na tanga sia tani Pagori Jen Thanglam P Township Wathi kan Police Training School bula Administration Office chu October ni sompasari zandar kovel khan PDF 10 bominan baya molemiang khopuya October ni sompariat chundar sompani le chan vevel khan maungan veng jiwa kuina cheng Military Council taruat in zalal mo u achu mingsiat lo ral thomkeng ten anka phlum ti hriatani Rangoon Region Mingladon Pimapin khua Military Council taruat in zalal min swe chu nimin October ni sompariat zandar sarivel khan ral thomkeng pol ten an kapa min swe hnungzui mi palika hliam ni in mi pakhat thia in zalal min swe ero atan chuak ti hriatani nimin October ni sompariat zandar sarilem ni sompanga khan mitta khopuya Electric Power Corporation EPC office chu PDF mitta 10 bominan baya boman bai chan chu mitta khopui chunga electric bill an khon lui thin wangte relin khua paltlang laya khopuma karen ati thin wangtea boma bai ani thu hriatani Mandalay khopuya PG Takhun Revenue Office Chei Tazan Revenue Office Maha Aume Revenue Office Chemya Tazi Revenue Office Regional Department Office le Myanmar Beer Siam na hungchunga te bomupu thu tual chung mi ten hena tanga hriatani October ni sompasari khan tapain china tanga thi chen lampan private car chuang Military Council sipai te chu PDF pol then khatten lo changin an baya zandariat vela nickel factory kongbula inkana chuakin PDF 10 ral thum lianin an kapa Military Council sipai major rank kai pakhattelin mi pathuman thia private car siat bok thu hriatani Rangoon Hlaintaya Township ni zandar kovel khan bom voihnia puaka dokong miote chimlam North Dakong le South Dakong Inrina Police Station bula ni zandar sari le achan vevel khan bom voihnia puak boka Iawari Region Danu Phiu Township Development Office apo zandar sari le achan ve khan bom puak ti hriatani Yeta Si Township Taingwa Kholom u yin mu khu acheng nan CDM headmistress dotet khayin le kuma u ate chu ni zandar le achan vevel khan ka hluman ni ti hriatani Ani nu pa hian CDM zom tu zirtir tu te chon vo thina zirlai te po sikul kal turin an nor loi thin ba ka PDF te chanchin an report thina wanga ka hluman ni thu why PDF ten an soi Sakai Region Tanze Township
nabatchi khuale in kauka kho inkara military council sipaite motor chu TPC 10 jinglamdar kuale achan vevel khan bominan baya sipai pakhat thi in pani in hliaman tur thu hriatani bok Sagaing region a military council 10 PDF ti in civil mi pakua aya tam an ka phlum Sagaing region a military council sipai 10 PDF ti in civil mi pariat aya tlem lo tun hnayan tha thu hriatani Sagaing region sa township bula October ni sompariat jinglam khan military council sipai tele tual chung mi tian in kap tana chuta chuan PDF ti hriat ku zo thet awle ku zo mio te chu kan ni thu hriatani chutiang bokin October ni sompanga po khan ayaro township parami khuale chiapian hla kho inkara military council sipai te chu tual chung mi puiweng mu polin bom kaman bai hnuwa konga chuak tual chung mi pani ku tan nei uale uma ya te chu sipai tanan ka hlum thu hriatani tun hai te po khan Sagaing region Miao township lediet ma khobula PDF camp pakhat chu military council sipai ten an lu chuati hriatani chutiang bokin October ni som pathum po khan Chang'u township kinmon tong kho a sipai ten lu chua silain me pu wangin tual chung mi thalai ku tan ne chu thi in uwen minale kuwen min jina te chu hliam tam tak nein anman ti hriatani bok Suebu township ngiang kain kholulama po October ni som pani khan military council sipai ten khuan lu chua wangin tual chung thalai mi panian thi thu hriat ani le boka October ni som pakhat po khan Sagaing township Changdo chi khuwa Aungsan wena telin civil mi pali te chu ral thom tenen manan ni ti in military council sipai hovin anman tak thu hriatania October ni som pariat po khan Suebu township Yongto khobula PDF ti in military council sipai ten civil mi pakhatan ka hlum thu hriatani Falam khobula sipai motor pakua bomchia tani Chin state falam khobul tal khuwa kianga inkul firfiak sipai te motor pakua chu October ni som pasari zan khan CNF CNDF le CDF tangkop ten boman bai thu hriatani October ni som pathum jinglam khan firfiak sipai te motor somrukvel falama tanga ha khalama kaltum chu falam kho pui pela tun thlenga kalchun zom thailo tura dan ben lania CNDF thupong tu soidan chuan nizan khan tal khobula sipai motor pakua kan bom chia sipai motor than khat chu ake te thlok chuak thile hliam za chu kan la thari lo tukin sing khan falama tangin lai pui voinian kap chuaka jet fighter thlok ri po kan sia tina soi October ni som pali zan po khan military council sipai te motor pasari anlo bom seto bok ani sipai ta Myanmar biar Dagong biar le Edman Gold biar phur tak ke som pani nei chi pathum chu Kolin PDF 10 manin biar zongjong anti sevek Sagaing region Kolin township Suebu le Michina inkar kong puya firfiak military council ta Myanmar biar Dagong biar le Edman Gold biar te phur tak ke som pani nei pathum chu October ni som pasari khan Kolin PDF 10 manin biar zongjong anti chet sakvek thu Kolin PDF lamin thu chuan sia mani October ni som pasari khan Suebu le Michina inkar kong puya KLPDF te chuan tak ke som pani nei motor pathum chuan cheka chuta chuan military council sum don na Myanmar biar le Dagong biar Edman Gold biar khat phur chuan mana KLPDF te le local PDF tangrol ten military council te siam chua chung biar te chu anti chia motor driver te le an motor te ro chu engtin ma khoilovin himdam takan chuale thu hriatani Kolin PDF te chuan chutianga atul angzela military council sum don na kalpui le akai hnoi thil te chu ti chia zel ani tur thu officialin an puang chuak bokani min aung hle chung ko hnuaya hna tele sipai te hnuaya hna than khat chu firfiak sum don na puan ania chung sum don na ne na thok ho tu po hreman ni tur thu NUG in thu chu asiam National Unity Government NUG chuan min aung hle chung ko sum don hna tele sipai te hnuaya hna than khat te chu firfiak sum don na puan hnanin chung sum don na tel ve tu po hремna pek an ni tur thu NUG sarkar chuan thu chu asiam ani kumsang ni le somni pakhat February ni khatatanga Union of Myanmar Rural na sarkar thunai na chu ne chua sipai chief commander ni na cheltu general min aung hle le polten sipai chunga thunai na le thilti thaina chu diklo taka mangin general min aung hle le a military council ming in vuaten ram thunai na lak an tumna lama ram hel mani na swalian takan ti ba ka chung thil swal do dal tu mi puite chu kong sang sanga tha man
ngai sak ruk bole mi pui thil ti chiat ruk le rokin fir fiak taka thil ti na an la chun zom rengani ti in NUG sarkar chona tar langa ram laka helna le war crime poi khoimek general min ang hlaya chuan thil in om lo tak mani sipai thuneina le chakna chumang kholovin mani chung kotana sumdon ha thokani chu Ministry of Trade and Commerce Department lam en diktu director lam office in anmu chuawek thupo tarlan tel ani chung ram laka helna le war crime thil sual timek general min ang hlaya le achung te sumdona te chu fir fiak sipai na thoknia puan ani thu riat ani chung sumdona hna te chu pakhatna A&M Maha Food and Medical Products Company panina Sky One Construction Company pathumna The Yangon Restaurant Yangon Gallery palina Everfit Company pangana Seven Sense Company Limited parukna Stellar 7 Entertainment Company Limited pasarina Azura Beach Resorts Chaunta pariatna Aumit Mormin Insurance Company pakuana Mytel Communication Company somna Bommet Pilsong Trading Company Limited som pakhanna Kantaya Hospital som panina Jokes Myanmar Music Platform som pathumna Pullman Hotel Mandalay som palina Ngaichian Pisong Highway Terminal Rangoon 2 Yakhai som pangana Mukaung Yarana Mother and Child Specialist Hospital tenni heng fir fiak sipai te nena sumdona thokho mingput tir tu te director board telte shareholder te staff te sumdona lama tho ho na te chu international law le akalphung hangin anchunga hремna pek an ni tur thu NUG Noya Ministry of Trade and Commerce Department chuan thu chu asia mani Military Council ten rampona chuak tur mipui achek uluka wangin chuak thailawalet le anam nual thu riatani Military Council chuan mipui ta chu rampon lama chhuwa thaina October ni sompanga tangkhan uluk takin minazong jin chuak thailo turin achek tana mitam tak chu thlok chuak thailawin airport atanga hokir le an tam thu riatani Military Council lamin rampon lama chuak turte achekna chuan eng passport king nge anni eng visa nei nge anni anjin chhuwa tumna chante achan a that tok lo chuan thlo chhuwa chuan tir lo turin thunei tu sang lamin kai hruaina lo pesa to boka rampon lama jin chuak turte tanpui tu pol agent pakhat chuan ramdang kalna tur passport a po chi sang sang oma type PJ type PV ang chi te nia passport a om deuh veka PJ ti chu purpose of job na thok turakal tina ni in passport dilatangin zialana nia PV ti chu purpose of visit tina nia tunma chuan heng hi en le thliar sana ni lawa eng ang po jin chuwa thayani wangin an du danin an ziak mai thina ma se tuna chuan an lo en uloka PJ ani chuan work permit card OWIC te nei telangaya chutiang nei lo te chun kaltlang tir lo PV passport le PJ passport keng te chu an kaltir lo tlang puani tina soi October ni somparu khan renguna tanga rampon lama suak na thotum thalai mi pasari October ni sompasari khan renguna tanga Dubai kala na thotum thalai mi sompasari te chu rampon chu aphal saklovin rengun airport atanga hotir len ni thu riatani artist somni palivel chuan ni tur thu riatani Military Council in Swaziland na pek zinga in Sainjela tanga tang chuak tur zinga artist somni palile milar somvel an teldon thu riatania chung zinga chuan zai thiam lenchan thiam le model ten tel tur thu painta khuna ukil u khimau min chuan soi ani chuan kan hriat dan chuan artist somni palile milar som an vain mi somthum pali ten teldona artist zongjong deuh tho chun ni October ni sompariat lailama athai ang chu chuan tuma an chung tenen po in be popin lo han tumani tina soi rengun in Sainjela tangin tang engamaza chu October ni sompariat tanga chhuwa zalen ani don thu riatania thu boy siam sakaman tok te chu intiam kamna ziakin an chhuwa don ani chumi chungchanga ukil u khimau mi na chuan thu boy siam sakte chu an thu boy te ti top sakin an chuang sipai ko lamin an chung thu rel felto mi sang khat le zathum chuang chu an zom turte bi thlia sakin nakenan ti to lo tur thu intiam kamtirin an ti sol le ani chuan tunan thu boy nei lai chu tinung le in thu boy in thua an nei don thu pona hming zian hanin an chua zela khung to te chu chuama sakan nianga nini thum chungin ata tolin an chuang amun ma te pon bo sai vek to a zel lampo in athai za za chuan tum thu an soyani ti in a soi boka
sipain thu nei na pong lang nuwa kong zo awanga man tok mi sang kha zathum som paruk le thu boy siam sak mi sangli zathum som ni da chu an tum thu October ni som paria chonhulam khan military council ten an puanga sipain thu nei na lak nuwa mi puilama ding le rin taka milar artist academy choi moina dong to lumina PTU Indra Chojini Baka film star Taye Thaya model film star pain takhuna le pupui te po jail an lom meka an chuawe nge mi puila minan bei sei hle ani hetia tang tam tak voi khata chuatak wakna chan hi engdang nilovin Asian ramsoi tu ten military council chu en sana Asian submita tel an ram ti tak lo wang ati thaya min aung hle chuan adin hun ngai luale tumin Asian consensus panga te chu lati hlotling thailo ma se amai phi fainan tang enga mazat a chua zalen ta ani ole khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thak theite chu ni a ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye